Musibe wonube sivude Mariam Touré, présidente de Mojo Berevietene assistance humanitaire d'urgence no kala ka wonti don. Hara meden inni yon assalamu alaikum meden salmini yon rettedungal musibe ka bimbi do de. Hara ko andi ngolon ko jawo natana on tini hande kadi en dawi wadde émission spéciale do de. Hara no émission spéciale do ko wadugol mo juste fi andi ngol julbe Allah ben fu. Wonde ma hara musibe e ka laptan meden mawdo mamun do hara woni ko bobo hita ka dambugal bloc meden ka hôpital meden mawdo musibe c'est-à-dire ka maternité haray non ber kumpite hendade de wondema bobo hita don hari uddu makko nun ta ƴaka c'est-à-dire ko nyande nden go hita ko nden nyande woni ko bobon jibina haray non ko woni ngalawo ko jo'indo bobon do woni hitaka andaka siko nene bobon andaka siko goddo go woni ko jibbini bobon kalaptan meden mawdo haray non haray fi andugo ko bure laabude musibbe en nodday kanyum directeur adjoint hôpital régional meden mawdo haray be andinay ko dans quelles circonstances be woni ko be hiti on bobo don sen fekki don kadi en humpodira inchallah kanyum inspectrice régional action sociale on kameden mamun do kambe kadi be humpita en gila be humpiti ndudo muradu haray ko honno pijidi woni fekkide fe o bobo fe no saydo wono kalaptal meden maw haray no yo andu to musibbe o émission ko won don me wadande wona fi hala wona fi gere wona fi sonjugol hayye goto ko wonde wadande o émission ko fiye wallindir musibbe waawe yitugol nene o bobo kono yitante nene o bobo ko fiye andi nene o bobo wondema goddo si jibini lebbi jeenay ka reedu haray mo hani tanka gol bobo o yenne take o piye take o sonkantake déjà ide weltan yo nene bobo ko fata wona seda kono wadi si de welti nene bobo on warali o bobo o le ali o bobo o kali o bobo ka kabine o lettu bobo o yi o halfini kalaptan wakkiti bobo do bayi mo andi nokkuro ko wallini don bobo kala ardo yai on bobo do hare musibe hiden tora yangi ngolo émission muradu mobiru partage mo ko foto wona seda ko andi tinten tun sonnabe on be jipinde be si woni han ade tiredu hara ya tambade bobo no burmo mo nyande bayen fo meden anda ko hondum o do bobo wawata wonde jango yo musibe no wodi hande sonnabe ala jawdi ni Allah o kalbe kono hande be hebali tere biddo no wodi sonnabe wombe ka desal Allah okkora be biddo hara bobo wonata tigi ni foko no Allah lando subhanahu wa ta'ala muiri no musibe hara fantingo wata wattugol don kade musibe ono wonbe sivude assistance humanitaire d'urgence no ko kala ka wonti be nder adna Allah fo hara meden andini yon en anda ko sombo hondum o nene bobo ettani o bobo na imo kala tan wallini do hino way ardude cendi den fo hino way arde hara o ko jombado hara modi makko alado o etta reedu e hore doga makko ngal o etta o bobo o ya o bugo yo kala tan mai no way wonde hara o jombaka o detta reedu hara baba bobo makko liko ne sali bobo no way kadi artugol no baydo andi hande worbe membe ko goto mari jikki bigi din ko renagol ko wattangol hakke ko watti e mun kadi hara o debbo tigi hara do no wodi ko defimo ettugol o bobo na amoto no way kadi wonde hara e o ala bobo no faggira bobo no tambora bobo hara ko jiwni no kasa huwi dido pigi hara ko bay gorko dankaki bobo dettale reconnaissance reedu makko no wonna jono bettu bobo o yaw joddina ngasa wode bettudo mo tambiti bobo kono nene bobo kala mijo ko marda sonja ko marda fe bomma den tori ma jeejima hara vraiment ya yilti to bawo ara wawa confiade goddo e amen ndara vraiment no wawata tambitorde bomma siko fi angal nyamete mojo bere mende assistance humanitaire d'urgence et partenaire men fo woni ko foduma ber ko me wawete wallitade fino dankoro da bomma aduna andanta ko wota hayko ko hebuda kon akkitidani kalawo parce que en anda tigi yom hare ko hundu ngodo bobo wawata nafude jango on fo mo don non hidon salmina hidon jarna ko murad mubbiru o yafantolan ara ko numéro directeur adjoint hôpital régional meden o mam woni ko hendiden en adorto ben do walla siko directrice inspectrice régional action sociale kameden kadi mamun do moadodi de modi mudu wo e wawa tindugol ka émission do den tagi yanta ko petara inspectrice régional woni ka bogol madame inspectrice assalamu alaikum. Wa alaikum salam alhamdulillah andi tine jamaagi de nginde monde min ko pejjoti baylo sumano ko min kitta finance ko fewti fay koy ko bidben jukkuɗa ɓen ka région mam
alhamdulillah madame haray me humpitike wondema bobo woni ko yita ka dambugal maternité meden mawdo haray non ko bobo gorko haray ko no humpito don du Mouradou bon haray ko service régional on ka hôpital don woni ko humpitime wondema o bobo jibinama don nene makko accimo don kadi donc kamen anduno dum don non e men mobilisi décider be fitagaɗo ɓen fof ka région ɗon e ka préfecture ɗon woni ɓe ka hôpital woni menen woni gendarmerie en police on inspectrice régional santé on ha procureur on fof woni ko hollita Mouradou ɗon donc depuis ɗum ɗon noon si fayi ɗum fof no kippa fof no kippiri ka waawidi ɗon donc ni min halfinimo e famille ha gendarmerie on ma police o waɗa fewre ndaara si tawi kañum nene bobo aray noon imo waawi hollitaade naafi tanafus si o yiitama probléme ala haray menen men tefaymo min annda hon ɗum waɗi haa si o waɗi ɗum ɗo par ce que le plus souvent si reedu ɓe heɓay sattedeji seeɗa ɗin sattedeji arata haa tawa ko ɓe waɗa sigu ɗiɗiɗi añiɗiɗi ɗo donc haray eɗen faala kañum sonnaaɗo on sonnaajo on yo hollito maɗum kala tañƴininoɗo kadi e reedujo no ka mum on jigi wallito men annda si tawi o sonnaajo yiyete ɓen sonnaaɓe ɗon aray ko ɗum ɗon bobo himo wuuri sellitin himo ɗo hara madame l'inspectrice ɗon andi ko wowi hari si bobo yitama on etta e bobo on jonnon mo e famille hara joni ko ɓen ɗon jeeyi bobo mi waɗa kaydi jiɗin fo cette fois ci ko ɗum ɗon kadi woni ko huuɗon bon on andi si bobo yitama normalement ko état on haray jeeyi bobo on famille haray bobo okkitirtake bobo yeeyetake waɗetake fus bobo on ko andingol sariya on ko ɗum woni kañum tribunal on si bobo yiyama toon ko andingol police on andina kala jooma sariyaji ɗin ka nokkure ka bobo yiita ɗon min waɗani noon kadi ministére on ɓatakuru min windaniɓe min waɗaniɓe compte rendu no bobo yiitira noon haa ka fewnda ɗo haray ni bobo on ko min halfinimo kaka wiyete famille d'accueil donc haray ko taw woni ko bobo on halfina si ko hanani kon yo minne taw ɗum ko honɗum ko ñaamete makko koltu makko e cellal makko ngal haray ko ɗum ɗon préoccupe min ndaara ko honno sariya on kadi lannitorto tewtewre maɓɓe nden donc ni haray meɗen heɗiti ministére on kala ko ɓe wimen yo min waɗo ko fewti bobo on haray ko ɗum ɗon waɗete donc haray meɗen heɗitiɓe ni ɗon bobon no jam imo danka alhamdulillah rabbil alamin haray Allah yettama haray noon mi lando on kadi fayntintanti ɗo gandi feno sayi ɗo haray ɗiɗo piiji wonno wadde ka meɗen Mouradou moƴƴuru haray par exemple so on hiiti oɗo sonnajo ko honɗum haray wawata yoddude makko haray ko min waajoto sonnaɓɓen yoɓe waɗu ko wiyete planification familial kon par ce que ko ɗum haray ɓurata ɓe nafude e dettude reedu ɓe soñjo ɓe soñja kadi ɓe tilfa ɓiɓɓe ko ɓe heɓata kon kadi donc haray ɗum ɗon ko wawata ɓe wallude hara ɓe soñjaaki awa donc on andi campagne on koye ɗeɗo balɗe feƴƴi ɗeɗo balɗe fof campagne on no wadde ka hôpitauji gratuitement haray on tigi yaha waɗa planification on fii sigu ɗi piiji ɗo wota hewtu on haray ko ɗum ɗon min tori min jeeyi suddi ɗon kadi min tori meɗen jeeƴi yo hollita yo ar awa haray mi weltaniki on nani on jarama
Merci madame kono woni de musibo messi vude assistance humanitaire d'urgence no ko kala ka wonti don fu meden wawen imagol tambito den go bobo heba do musibe nganda ko ngo wonta jango hala non nene bobo no tora présenter ko le plus vite que possible fi jama gidi walli tomo wonde bo ma constant problème encore une fois de plus enen son na ben